Uga hormati Mama Ajat nih Ajat sekeluarga. Oke Bos Taiwan. Anjung Bos Taiwan. Bareng bibirnya aktor desa. Yen kok keteken diwa. Bos travel, bos damter. Aktor desa. Kakang tekamani ngalem kakang ora isi kakang moyo kuis entok enti anggir bae mareti mani aku sini Kuningan Timur sedulur monitor kabeh apa kakak orang wira kakak ngomong pakung kesan mulane ajak pegatan Idi kakak tekamani ulane ari moyo kajantok enti aktor desa baka idu didilan maning enak beli ora enak kok Bos Taiwan Bos travel Bapak Yasin Ibu Titi majikan yang ngatek koyong ning pekarangan angger ngomong wis pelarangatan aja gampang ngejak pegatan lamun kakak emang si doyan kanggo si keteng Jo Bogor Bos Taiwan kakang ngomong entok talake ngomong pegat mung ning lambe ora mikir ning mengkone krungu angger kakak masih doyan idi kakak tekamani ngalem kakak ora isi kakak moyo kuis entok enti angger bae didilat maning Bos Taiwan idi kakak cie nih cie Bos Taiwan Bapak Ajat Pajat terima kasih Bos Taiwan matur kesuwun Bos Taiwan Bos Taiwan Bos Taiwan bakal terima kasih ya cie Cece Cece bakal bukan aku nunggu Bapak Yasin Bapak Yasin gangaten boyong ning pekarangan angger ngomong wis pelarangatan
si doyan. Ini mah bukan ketek boyong. Terus ketek dulu lagi. Idi kakang becamani ngalem kakang ora isi kakang moyo kuis antok enti angger bae didilat mani Idi kakang tekamani. Oke, ada ketek boyong, tapi ini bukan ketek boyong kayaknya. Bakal judul lagu ke ketek boy.